You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki Joshua Dermawan Tammy Nainggolan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudara menghendaki Diana Marie Sidua Guru Manurung menjadi istri, apabila saudara mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas? Jawablah. Ya, saya bersedia. Demikian janji saya di hadapan Allah dan sidang jemaat. Semoga Tuhan memberkati. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Diana Marie Sidua Guru Manurung yang telah dipilih oleh saudara Joshua dari Mahadi Tammy Nainggolan menjadi teman hidupnya. Bersedihkah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudari menghendaki Joshua dan Mahadi Tammy Nainggolan menjadi suami, apabila saudari mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas? Jawab. Ya, I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all laugh until Monday morning feels another life. I turn the music up, I'm on a world aside, and hammer is inside. I turn the music up, I got my records on.